Hakani ke jingle ikendu lai lam de kinoi lam ki lai tili kiseng ki bakhampau ke jela kentu bi KSU belalam kemat du presiden rangba usamla Daniel Kriam presiden ke FKGGP ba Jo Marwan presiden ke HNF ba GH Carson Lor berkentu du ikinoi lam jong KSU FKGGP na katai ke distrik. Hakani ke jingle ya ke deputy commissioner ke riboy ka Dr. Puja Pandey kita ikinoi lam kilai tai halo ke jingdon kam ban pentrai no ya ke entry but exit point haki jeka balamang de sarkar hariboy distrik. Kat kemuji tu do samla Daniel Kriam presiden barang ba KSU ulo ong ba kaseng hakaji kendu ya ka DC kila doa ba ka dewan pentrai kam no na ka benta bantai kita ki entry but exit point hariboy distrik ki balong kila tiada na ka jinyo alat ki mender bulan rungsuk syaka jela. Lai thuru bakat kum kejingkran bat ke DC ke Dr. Puja Pandey kate ke DC kelakular ban prestet hakaban pinyo iki ceka ban penlong no ro ya ke survey iki ceka ban te ya kate ke exit and entry point haki district bat kelakular ru ba hakmat kino lam kaseng ba kana kaliang ke district administration kan sashim khia bat khamkloi nak benta ban pendap no iki ki entry but exit point ki bolong kilat ya dai ke jingwan rung kerthep ki mender ya kendu ya DC jongka riboy district banya pan yaki jikun syai halor ka jinglong jingman jong kita exit ke entry point khamtam me akat ta ka ba kin shim ge chaka tang banbu yakni exit entry point hangni hapo riboy district ting la yo ka jingkun syai menta ka skini DC ba ka kam ko anang ya chakmat bat kin le ya kata ka lan survey hakni kisni bat ya kata ro pendap na po studio pada kalian kejungi ngira banjur ba ide ban lek keki ini kham khnang ba na kalian kejungi kung kesing halang minum hab ban sim pat dikirai banyak khi biak sai jisen na mentar ni isu ke bagi landa pen bet hal news nam arja khatlai te hoju ko por ni isni ngin lek ban kendu ya DC jong eastern district ko kumju DC jong ka bas khasis district kiba ya dei ba kani kam ba kini ki cakaru dan ki cakar ki ha ba kata phase 1 banbu ini ki entry exit point sedang ba kandon ke jing khangla khamtam ya ke jing mandung ke thap kini ki mendes kini ke jungi ala ban pinsisha ya kani ka jing perta ke jungi na ka post ka ba influx ke don ka jela ke jungi ba khamtam ya na ka ri Bangladesh kumbang i ba minister pula poi sakma sini sepo ka di ke jungi oi la benong mo poi sakma andre katong jinglong jingman himta ni sotu ba do minister dang rum sini sepo ka jela ke jungi klem kono kini slide ko biang plat kambelet ban gi board sincha to ko India ban pane ka permission ban rung sakani ka ri ke jungi andre ula yo ban rung klem kono ko jingbet ba kani sisa ka pani ba pensai kedar yangi kum kecak menriu ba kharbang lahi ula bandung sini klem kono no jing te kendon klem kono ka jingsha bat hak no kono ki borsaka ble menta ku mengi ko bor bat ka don ka jing ya kawang keti na kaliang ka government bat ka BSF ko ong ba rashi patu ni ong ni BSF kamla ban timbiang kamla ban timbiang ni ka di bor hara di lokka ban khangla di kini mender bikin dong suri itu ni ini ka force ka por ka ong ba ka long sufficient hendre mentapat kala aida ba kamdap ni kita ki bor ki nong ki BSF ki personal jongka ni pulet ki ban pahara ya kata ka border bangidon makhap ka Bangladesh ini so ni ki long ki jing pun kendit tia ini kum gajak benreu bangin long share bat ngin long ki ba lakhre lada ka sarkar kam sna bat kam pendap ya kini ki jing gawa ke jongi ke lambu la menjur ka sarkar agri isni banwan nimbu su deki benai henry ladangi ihi bakadon ke jingle ke bamsud nyo ka sarkar ni kaliang ke sing halang nginum long ki ba ban bakhli pat kadar don kenu karai ne kaliang ke jongi ban yakhi biak sa hisen ban dawa pat deki we ki ban ya pat deki we ke lenti man ko ngu na sarkar ka prestet ya kanika kam ke bing labu nakaliang ba Jo Marwan presiden barang ba ke VGP ulo ongru ba kaseng ya mentahi kan ya kenti kadang pai khmat bai ka penihat ba ka entry but exit point ka dei bantri kamno namar kumbalong ki babun ki mendia na Bangladesh ki juwan rung na ka penihan ha ka ba lada omdon ka jing para ka bajur ki mendia kin sio rung bat rung suk sya kan ya ka jela wakrian ba ni ba kan ni ko penihat se ka we ni ki
inti ke ba gun ba ibri di wan po asam ke ni ada pada ni ya tak ada ngisim ya kani kumkawe ni kita ki priority 1 top priority 1 mana kali yang sarkar kani ban pendap saya kani urut kamar ke jingrung ke jingmi jing ki brek ba na po asam ni kantam ni ba lagi wan ning ba kani jadi yang kena buat lihat kena ada buat apa ya sarkar kan ni soal kani soal ni kan di sini niru bangi request ke di siru bagi mana speed up lah kita bagi kita kilan survey bagi kita menyo kita ki cakap kita ki try cakap berfait bagi mana dep menggut isi akhirnya kita